Vidiš? A, kako ste to lijepo napravile. I znate čije koje? Da, zeleni. Zeleni. A kako zove? Imaju ime? Gricka. Gricka. Tvoje? Ne znam. Ne znaš. Moj Pandić. 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 Ja sam Grickom, a čuo sam da ste vi ne znam. Ima lijepo ime, ne znam. On se zove ne znam, a što vi jedete inače? Što ćete papat? Hoćete papat sendviče, tople sendviče možda? A Bubić bi ti dobro bilo. Čekaj. Bilo je živo biće. Bilo je živo biće. Roko, gledaš šta stričak radi, brojda. Šta je Tena? Bravo! Kako se, to je film ste gledali tako, jel da? Aha. Menci, da vidim. O, to će biti lijepi dinosaur. Menci, jel da će biti lijep? Roko, ne po stolu mazati. Striček Siniša, to je lijepo. O, kako će to... Gledaj šta stričak Siniša radi. Evo, sad Gledaj stričaka Siniša što radi. Molim da Zlato. Evo ga. Te budu dali u Hrvatskoj danas ili Hrvatsko uživo, kako se zove? Evo sad pitali, vlasteva da snimaju znak koji termin. Grupa odrasli su došli. Treba misliti. Evo, ovo tu isto odrežemo na pola. Gdje je tvoje ovo? Tako. I sad ovo tu, gledaj, namažemo s ljepilom, ovo tu Roko. I onda zalijepimo ovo tu, vidiš, jedno za drugo, tako da se to sve skupa drži. Roko, Roko, stričak Siniša pomaže, a ti ne gledaš. Evo, Nije fair. ljepilo mu je palo, čekaj. da, on bi htio pomoć. Eto Rako. I sada imaš ti dinosaura, vidi ga. Roko, ti si Roko. našao pravu dinosauru, pa onda smiješ i... Da, sada... Evo grupa dolazi. I ovo je ljetna geološka škola. Evo, ljetna geološka škola je vam to u Krapini. Daj mi malo se opet.